पासपोर्ट खोल के देख लो कितना स्टैंप लगा Lobo Hasta do international blogger rini mastermind kanai. Nito aja income do $1500 khoja ang jasti gya. Tihin khoja 12 barso marang re. Hotel re tahiate Lobo Hasta do 30 gasai tahe. Ona hu 300 taka mujri te kamiye tahe. Lobo Hasta do abo sanam boya gebon badai ka dia. Uni do mitang popular international blogger kanai. Odisha, Mayurbhanj, Jharkhand, Sur Supur atu kore. Lobo Hasta do adigan ge famous menaya. Oka country chalalente Lobo Hasta do adigan ge controversy hui len tahe. Tenge sao nyapam lagi te Lobo Hasta do $3 ko charge lede tahe. Tehin bon badaya Lobo Hasta interjourney saute unia controversy ar nongkan kathain lay apya pale ape sanam ko pe badai gaya. Nuar na jodi full video nyel sanai puna tobe khan like taban pe comment taban pe ar subscribe da ala pe hlinya ma en khan apoten johar ge.